njya numva gusa mu baturanyi hari abaribwa ngo ushaka gufasha interahamwe cyangwa iki gutera u Rwanda, ibyo navuze hariya wampa ngo babigire vuba nkwereke ko rwose ndaribwa barantegereje ngo ariko bamwe bashaka no kubikora ubundi barabizi, bazi ko bitazabahira, bazi ko ngira ngo ni nacyo kibatinza, ariko wangirira ngo babigerageze. Reka twubike amacupa twegura inyandiko. Uribukira ijambo Buramatari yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira mugana aramaze kumugabisha uzotuvyoga tuzomuvyonga aho mwe muritegura ntimugire ubwoba bajya turazinanye. Hanyuma se iri ryo uraryibuka? Ariko umunsi agize uwibeshye ukatwishoraho bazasubiraho, tuzamugumana hano yaba muzima yaba atari muzima. Ku itariki ya 11 Gashyantare 2025 ubwo yasuraga abaturage bo muri komine Bugabira mu ntara ya Kirundo hafi y'umupaka w'u Rwanda, Perezida Ndayishimiye Evariste Batazira General Neva yavuze ko abarundi biteguye guhangana n'abanyarwanda. Uyu mukuru w'igihugu yashingiye ku byavuzwe na guverineri wa Kirundo atangaza akazi neza ku Rwanda rufite umugambi wo gutera Burundi. Gusa nta na rimwe mu Rwanda rwigeze rwumvikana ruhigira gutera Burundi. Mu magambo ye yagize ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira mugana aramaze kumugabisha uzotuvyoga tuzomuvyonga. Ndayishimiye yatangaje ko abo mu Kirundo atari bo bazahangana n'abanyarwanda bonyine, kuko azohereza ku mupaka w'u Rwanda n'abandi barundi bose barimo bazaturuka mu majyepfo y'u Burundi. Ati noneho nimuzaba muri mwenyine, twese n'uw'Inyanza Rake hariya ku mupaka wa Tanzania ureba Kigoma azaba araha, twese abarundi nituzemera gupfa nk'abanyekongo. Aha yasaga n'uri kunnyega cyangwa n'uri gushinyagurira abanyekongo, kandi nyamara baramwishyuye ibifurumba by'amamiliyoni y'amadolari nk'abarwaneho. Ariko byiburiye aba yaragarukiye aha ntiyongereho aka kantu: abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo. Abantu bakitwa nk'impene ukunyene, hari abantu b'abagabo bakanura. Mu ntangiriro z'uku kwezi kwa kabiri ubwo Perezida Ndayishimiye yari yakiriye abadiplomate bakorera mu Burundi, yababwiye ko u Rwanda ari rwo ntandaro y'ibibazo by'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo. Avuga ko rubangamiye ituze mu karere, ndetse agaragaza ko afite ubwoba ko iyo ntambara ishobora kuzagera no mu Burundi. Ati muzi biri kuba mwese hano mu karere, kuki mucecetse? Uyu muryango mpuzamahanga ntabwo ubona ingaruka bishobora kugira? Ndababwira ko nibikomeza gutya intambara iza gukwira mu karere kose. Ibyo birangiye, nyuma yaha nanone Evariste Ndayishimiye yaje kumvikana avuga ko u Rwanda rutatsinda Burundi, ko nta naho byabaye mu mateka kuva ku ngoma ya cyami. Bajya turazinanye aho ndi mu Bugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya cyami batigeze batunesha. Yarengejeho ko ingabo z'u Rwanda yazikubita mu masaha 2 gusa akabarangije intambara. Ariko se ubushobozi bwo gukora ibyo igisirikare cy'u Burundi, Force de Défense Nationale du Burundi FDNB, koko kirabufite? Ubanza ari bya bindi by'uko ingunguru irimo busa hariyo yirangira, kuko izo ngabo Ndayishimiye yirirwa arataka ari imidakubitwa. Mu minsi 2 ishize twarazibonye Bukavu ziri kwiruka kibuno mpamaguru zihunga abasore ba M23 bari bamaze kuzikubita nk'uduhinja bakazifatana ikibuga cy'indege cya Kavumu. Barundi wanakwepa wanarudia kwabo Barundi. Gusa ku rundi ruhande, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Bwana Aremukurarinda aherutse gutangaza ko amagambo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye amaze iminsi avuga ku Rwanda rufite umugambi wo gutera igihugu cye nta shingiro afite. Yavuze ko ibyo gutera Burundi Perezida Ndayishimiye yavuze nta shingiro bifite, ahubwo ko bigamije kuyobya uburari ku byo we na Perezida Tshisekedi batangaje byo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ariko utwifurije intambara nayo turayirwana,
nta kibazo. Tshisekedi n'umunywanyi we Ndayishimiye mu bihe bitandukanye bumvikanye bavuga ko bazatera u Rwanda bagakuraho ubutegetsi bwa Perezida Kagame, ndetse Evariste Ndayishimiye ubwe yivugiye ko ashaka kuza gukuraho ubutegetsi akabohora urubyiruko rw'u Rwanda wavuga ko ruboshye. Gusa u Rwanda narwo kenshi rwagaragaje ko rwiteguye guhangana n'umwanzi aho yaturuka hose, ndetse byaba ngombwa rugasanga umuriro aho uturuka. Cyane cyane ndetse kubera twebwe ko turi agahugu gato, doctrine yacu aho umuriro uturutse niho tuwusanga, ntabwo dutuma ugera hano kugira ngo turi agahugu gato, nta mwanya dufite hano wo kurwaniramo. Uyu munsi Ndayishimiye arerura akavuga ko igihugu cye cyiteguye kurwana n'u Rwanda, ariko se mu by'ukuri intambara y'ibihugu byombi irashoboka? Wibuke u Rwanda n'u Burundi biyobowe n'abaperezida bombi bahoze ari abasirikare bakomeye bacigatiye imbunda igihe kinini, ndetse bombi mu gisirikare bageze ku ipeti ryo hejuru rya General Major, ndetse yewe Perezida Kagame na Ndayishimiye bombi barwanya intambara zo kubohora ibihugu byabo. Bisobanuye ko ibijyanye n'intambara bose babyumva, nubwo ubushobozi bwa Ndayishimiye mu by'intambara hari bamwe babukemanga. Byagenda bita abasore n'inkumi ba RDF basakiranye n'abasore n'inkumi za FDNB. Ubundi se baramutse batanye mu mitwe bakarwana, ninde watsinda iyo ntambara? Reka twubike amacupa, twegure inyandiko tubiganireho. Ariko kandi reka nkwinjize mu nyandiko z'amateka y'ibihugu byombi, turebe inkomoko y'uru rukundo rutari rwinshi n'amakimbirane ari hagati y'ibihugu byombi uyu munsi kugeza ubwo bishaka kumva n'imitsi. Ibi bintu byatangiriye, reka tubiganireho. Gusa mbere yuko nkomeza, banza urebe aho hasi ahanditse subscribe, ubundi ukandeho kugira ngo utazagicikwa n'ibyegeranyo byiza nkugezaho inshuro 365 mu mwaka. Nitwa Oscar Dushime, nguhaye ikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Reka dusubire inyuma mu byagiye biba intandaro yo guhigira kuzarwana hagati y'ibihugu byombi kuva mu myaka 10 ishize, ni ukuvuga muri 2015. Ariko ubundi twebwe twifuza amahoro hano mu gihugu, twifuza amahoro mu karere, twifuriza buri wese amahoro. Ku itariki 31 y'ukwezi kwa 12 2023, ubwo yagezaga ku baturage b'igihugu cy'ijambo risoza umwaka, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemeje ko umubano w'igihugu cye n'u Rwanda wongeye kuzamba, aca amarenga ko ashobora gufata icyemezo cyo kongera gufunga umupaka bihuriyeho. Muri iryo jambo, Perezida Ndayishimiye yatangaje ko nyuma y'aho umutwe w'inyeshyamba z'abarundi barwanya ubutegetsi witwa Red Tabara ugabye igitero muri Gatumba tariki ya 22 Ukuboza 2023 ikica abasivile 22, yasubiriye mu ijoro rya tariki 30 rishyira 31 Ukuboza 2023. Ati turangije umwaka turi mu gahinda kadasanzwe kuko Burundi bwongeye guhemukirwa n'abicanyi bo mu mutwe w'iterabwoba Red Tabara ufite icyicaro mu gihugu cy'u Rwanda. Perezida w'u Burundi yatangaje ko ibihugu byombi byari bimaze igihe biganira ku buryo bwo kuwurandura, gusa ngo yasanze u Rwanda rwaramuryaryaga. Ati mu bijyanye no kurandura uwo mutwe w'iterabwoba twari tumaze igihe tuganira n'abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda ngo turebe ko bakwikubita agashyi bakabashyikiriza ubutabera bw'u Burundi, ariko twaraye tubonye neza ko ibyo twaganiriye kwari ukudusuka inkori mu maso, ahubwo bagumye babaha uburyo bwose bukwiye kugira ngo batwubire. Ndayishimiye yagaragaje kwicuza ko Burundi bwafunguye imipaka yabwo n'u Rwanda mu Kwakira 2022. Ati ibyo twiyemeje nuko tugiye gufata ingamba zose zishoboka kugira ngo abana b'u Burundi ntibakomeze kwicwa bunyamaswa n'ibyo birara. Dusabye abarundi bose guhagarara kigabo kuko umutwe w'iterabwoba usasiwe by'ukuri mu gihugu gituranye cy'u Rwanda. Nubwo Burundi bwashinjaga u Rwanda gufasha Red Tabara, u Rwanda rwo rwarabihakanaga rukagaragaza ko ari urwitwazo, dore ko umupaka Red Tabara yifashisha igaba ibitero ugabanya Burundi na Congo. Red Tabara bivuze Resistance pour un état de droit au Burundi,
ni umutwe w'inyeshyamba z'abarundi watangiye gukora ibikorwa bya gisirikare kuva hatangira ibibazo bya politike mu mwaka wa 2015 ubwo muri iki gihugu hageragezwaga ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo. Uwo mutwe urwanya ubutegetsi buriho mu Burundi hamwe n'imitwe yitwaje intwari bushamikiyeho irimo imbonerakure. Uyu mutwe ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hafi y'umupaka w'u Burundi. Intego yaho no guhirika ubutegetsi bw'ishyaka Conseil National pour la Défense de la Démocratie, Force de Défense de la Démocratie, CNDD-FDD, riri ku butegetsi mu Burundi. Ku itariki 20 z'ukwa 12 muri 2023, umutwe wa Red Tabara wagabye igitero ku mupaka wa Gatumba uhuza Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki gitero cyahitanye abantu 22 nk'uko byatangajwe na leta y'u Burundi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashinje u Rwanda gutera inkunga Red Tabara ariko nta bimenyetso yatanze bishimangira ayo makuru. Muri Mutarama 2024, Red Tabara yafatwaga nk'umutwe ushobora gukora urugamba rwa gicengezi gerira ugaba ibitero bishegesha ubutegetsi bw'Ibujumbura ariko utarahungabanya bikomeye imbaraga z'ubuyobozi buriho. Mu kwezi kwa Gashyantare 2024, Red Tabara yagabye igitero mu mujyi wa Buringa mu Burundi naho hica abantu. Leta y'u Burundi yatangaje ko abasivili 9 bapfuye mu gihe inyeshyamba zo zavuze ko zisha abasirikare 6 mu bitero 2 zagabye ku birindiro by'igisirikare cy'u Burundi. Abasirikare ba Red Tabara bivugwa ko binjiye bavuye muri Kongo mu gihe igisirikare cy'u Burundi cyari cyohereje batayo 3 muri ako gace kugira ngo gikumire ibyo bitero. Nkuko yari yabivuze mu mpera z'umwaka wa 2023 ku itariki 11 z'ukwezi kwa mbere muri 2024, guverinoma y'u Burundi yafunze imipaka yose ihuza icyo gihugu n'u Rwanda nyuma y'iminsi mike icyo gihugu giciye amarenga yo kuyifunga. Imipaka y'u Burundi n'u Rwanda yaherukaga gufungwa hagati ya 2015 na 2021. Kuva icyo gihe ibihugu byombi byiyemeje kuzahura umubano, ariko Burundi bugatsimbarara ko bukeneye abashinjwa guhirika ubutegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza bahungiye mu Rwanda, mu gihe u Rwanda rwo rwerekanaga ko bihabanye n'amategeko mpuzamahanga hagenga impunzi. Amakimbirane ya vuba hagati y'ubutegetsi bw'u Burundi n'ubw'u Rwanda ahera muri 2015 kubagerageje guhirika ubutegetsi bw'ari perezida w'icyo gihugu Petero Nkurunziza bakuriwe na General Godefroid Niyombare bahungiye mu Rwanda. General Niyombare niwe mukuru mu bategetsi b'u Burundi bakomeje kuvuga ko u Rwanda rufite ariko rudashaka gutanga gakurikiranwe n'ubucamanza mu Burundi. Mu mwaka wa 2023, Perezida Ndayishimiye yabwiye BBC ati igihe cyose batarabaduha ikibazo ntikizakemuka. U Rwanda niruhakana gucumbikira bamwe mu bagerageje kudeta baruhungiyeho muri 2015, ndetse abategetsi b'u Burundi bavuga ko ibiganiro byo kubashyikiriza mu mwaka wa 2023 byari bigeze kure. Hagati ya 2015 na 2022, ubwo imipaka y'ibihugu byombi yari ifunze, ubuhahirane bwarahagaze, abacuruzi batari bake ku mipaka barahombye cyane bafunga imiryango. Biragoye kubara no kumenya amafaranga cyangwa amadolari y'igihombo cyabayeho muri icyo gihe. Inzobere mu bukungu zavuze ko cyari ikibazo gikomeye cyane cyabayeho mu mateka y'ibukwa ya vuba, cyagize ingaruka mbi cyane ku baturage b'u Rwanda n'u Burundi. Ibi byose byabaga mu gihe muri Kongo intambara yari yaratangiye kongera guca ibintu hagati ya leta ya Kongo n'umutwe wa M23. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2023, abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC bemeranije kohereza ingabo muri kiriya gihugu, zikaba zigizwe n'abasirikare baturuka muri Kenya, Uganda, Tanzania, Sudani y'Epfo n'u Burundi. U Rwanda rwo ntabwo rwemerewe kohereza ingabo kubera ko rwashinjwaga kugira uruhare mu bibazo bya Kongo. Izi ngabo zari zifite ubutumwa bwo kubungabunga amahoro ndetse zaranabikoze icyo gihe. Mu yandi magambo, bivuze ko Burundi bwari bufite ingabo muri Kongo ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Mu mpera z'ukwezi kwa 8 muri 2023, Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi yari mu ruzinduko rw'iminsi 2 i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. We na mugenzi wa Kongo Felix Tshisekedi basuzumiye hamwe ibikorwa by'ingabo z'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba muri Kongo. Mu biganiro by'abakuru b'ibihugu baganiye ku bibazo bitandukanye byibasiye akarere ka Afrika y'Uburasirazuba ndetse n'umuryango ibyo bihugu bihuriyemo wa EAC. Ni ibiganiro byabereye ku ngoro y'umukuru w'igihugu izwi nka Palais de la Nation mu murwa mukuru Kinshasa. Ibibazo byibanzweho cyane mu mutekano muke ukomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo,
ubu habarizwa imitwe yitwaje intwaro ibarirwa muri 200 nk'uko byemejwe muri raporo zitandukanye zasohowe n'imiryango mpuzamahanga itabogamiye kuri leta. Perezida Ndayishimiye wayoboye umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba muri icyo gihe yavuze ko bigoye kurangiza manda y'ingabo z'uyu muryango kuko kuri we zigifite byinshi byo gukora, ariko anasaba ingabo zose za EAC ziri muri Kongo gukora akazi kazo neza nk'uko bikorwa n'igihugu cye. Bahise basinyana amasezerano y'ubufatanye mu bikorwa bya gisirikare. Amasezerano yemereye Burundi kohereza muri Kongo izindi ngabo, noneho zo zitagiye mu butumwa bw'amahoro ahubwo zigiye gufatanya na leta ya Kongo guhangana na M23. Ubwo Burundi bwari bugize muri Kongo ingabo zifite ubutumwa butandukanye, zimwe zishinzwe kugarura amahoro naho izindi zishinzwe kurwanya inyeshyamba za M23. Icyo gihe bamwe mu basirikare b'u Burundi bananze kujya muri iyi ntambara ku buryo byageze mu kwezi kwa mbere 2023 habarwa abasirikare b'u Burundi bagera kuri 242 banze kujya kurwanya M23 muri Kongo, bafungirwa muri gereza zitandukanye z'iki gihugu. Hari n'abandi bagiye muri Kongo ariko bageze ku rugamba banga kurwana, ariko nyuma yo kubona ko barimo gutsindwa cyane mu rubanza rwabo rwabereye mu ntara ya Rutana tariki 24 Gicurasi 2023 bashinjwe kwanga kubahiriza amabwiriza y'abayobozi babo ubwo bari bahanganye n'abarwanyi ba M23. Lieutenant Colonel Venuste Nshimiyimana wari ushinzwe ububiko bw'ibikoresho yasobanuye ko bavuye mu Shaki bamusanga mu bambiro hose ho mu burasirazuba bwa Kongo bamubwira ko bagenzi babo bapfuye, abandi baburirwa irengero, kandi ngo M23 ibarusha imbaraga ku buryo bari bafite impungenge ko na mu bambiro ifatwa. Nk'uko Radio Inzamba yabitangaje, Nshimiyimana yabwiye urukiko ko bw'abasirikare bari bamaze guhunga mu Shaki yahise ahamagara ku murongo wa telefone umuyobozi w'ingabo z'u Burundi zari muri iyi ntara, General Ndayizeye Eri alias Muzinga, amusobanurira uko byagenze. Mu gihe yari akivugana na General Muzinga, abasirikare bari bahunze mu Shaki bahise bavugira rimwe ko General Muzinga yakuramo impuzankano y'igisirikare cya Afurika y'Iburasirazuba akambara icya Kongo kuko nabo ariyo bari bambaye. Lieutenant Colonel Nshimiyimana yavuze ko yatwaye abo basirikare mu makamyo 3 na pick-up 3 aberekeza ku kibuga cy'indege cya Goma. Gusa umushinjacyaha we yabwiye urukiko ko imodoka zose hamwe zabatwaye ari 12. Basobanuye ko mbere yo kugera ku kibuga cy'indege cya Goma babanje kujya mu kigo cy'abasirikare ba Kongo barinda iki kibuga cy'indege babisaba uburenganzira na Lieutenant Colonel Nshimiyimana. Aho niho bakuwe bacyurwa mu Burundi hifashishijwe inzira yo mu kirere n'iyo mu mazi. Aba basirikare babwiye urukiko ko amabwiriza yose bahabwaga n'abayobozi babo bayubahirije mu bice byose byo muri Kivu y'Amajyaruguru banyuzemo. Niho bahereye rero basabwa kugirwa bere kandi bagasubizwa mu kazi. Abasirikare 270 nibo bari gukurikiranwa muri iyi dosiye. Ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika Associated Press muri Gashyantare 2024 byatangaje ko 103 muri bo bafungiye mu ntara ya Rumonge, abandi muri Ngozi, Ruyigi na Bururi. Iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo yatumye umubano w'ibihugu byombi urushaho kuba mubi cyane. Mu kwezi kwa mbere 2024 imbere y'urubyiruko rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Ndayishimiye yakanguriye urubyiruko guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ndayishimiye yavuze kandi ko ari ngombwa gukomeza urugamba kugeza abaturage b'u Rwanda nabo batangiye kotsa igitutu. Yongeraho ati, ndibaza ko n'urubyiruko rw'u Rwanda rudashobora kwemera kuba imfungwa mu karere. Guverinoma yavuze ko imvugo z'urwango Perezida Ndayishimiye yakoresheje nk'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ushinzwe urubyiruko, amahoro n'umutekano mu nama yiswe ko ari y'umuryango ziteye inkeke. Leta y'u Rwanda yavuze ko biteye inkeke kuba uwo ari we wese yagerageza guhamagarira urubyiruko rw'u Rwanda guhirika ubutegetsi. Guverinoma y'u Rwanda yagize iti, biteye inkeke ko umuntu yahamagarira urubyiruko rw'u Rwanda guhirika guverinoma yarwo, ariko kuba byakorwa n'umuyobozi w'igihugu cy'abaturanyi abikoreye ku rubuga rw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ni ukudashishoza gukabije no guhonyora amahame shingiro y'uwo muryango. Guverinoma y'u Rwanda yongeye gushimangira ko nta nyungu ifite mu gushoza intambara mu baturanyi kandi kizakomeza gukorana n'abafatanyabikorwa mu karere no hanze yako mu guharanira umutekano n'iterambere rirambye. Leta y'u Burundi ikomeza gushimangira ko ifite amakuru y'uko u Rwanda ruri gutegura umugambi wo kubutera. Gusa ibi bisa no kwivuguruza kuko mu bihe bitambutse yavugaga ko ari uzatera u Rwanda ndetse agakuraho ubutegetsi buriho. Yibavuga leta y'u Rwanda ivuga ko nta shingiro bifite, ko rudafite gahunda yo gutera u Burundi, ko nta nicyo rwabyungukiramo,
ahubwo ko Ndayishimiye ari kuyobya uburari ku byo we na mugenzi we Tshisekedi batangaje ko bazatera u Rwanda. Gusa Evariste Ndayishimiye nanone avuga ko niyo u Rwanda rwamutera mu masaha 2 gusa yaba amaze kurutsinda, ndetse ko yiteguye intambara mu buryo bwose bushoboka. Akavuga ko ingabo z'u Rwanda zidashobora gutsinda iz'u Burundi na gato, ndetse ko ngo nta naho byabaye mu mateka guhera ku ngoma ya cyana. bajya murazinanye aho ndi mu Bugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya cyami batigeze batunesha ubu niho ngaha murabizi. Ariko se ubu bushobozi Evariste Ndayishimiye avuga ingabo z'u Burundi zirabufite? Izi ngabo twabonye zananiwe no kwikura mu maboko ya M23, kuko buri munsi dahwema kugaragaza ingabo z'u Burundi yacakiriye mu rugamba muri Kongo, ndetse n'ejo bundi tukaba twarabonye ibashushubikanya bagahunga kibuno mpamaguru bava i Bukavu kurinda ubwo M23 ihabafatanye, kandi nyamara u Burundi bwayi buherutse kohereza izindi ngabo nyinshi ngo zirinde ko uyu mujyi wafatwa. Koko zifite ubushobozi? Ubundi se ingabo z'u Burundi n'iz'u Rwanda birwanye niziye zapfukamisha izindi? Nge ntago mbizi, icyo nzi nuko nsoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Wakoze cyane kudukurikira. Nitwa Oscar Dushime. Nawe utaha Imana ibarinde.